Patarang sajo iyo dhamma awa usah dipadamkan onde dhamma urang pamurah hati yo babu diranca bapak sungat tribun dokter Andes Rembang satu nomor satu nandi tuju satu insya Allah Padang Pariaman maju satu jangan lupa sanak nomor satu insya Allah Padang Pariaman maju. Bersama kita yo mangkoman jadi memilih kini yo calon bupati Bapak Suhatribun Dr. Andes Rembang Karajo nyato nyoba tarui tarang satu nomor satu nandi tuju satu insya Allah Padang Pariaman maju satu jangan lupa sanak nomor satu insya Allah Padang Pariaman